واسه که می نوکیم ویدیو چه پارت چهارم گاد آف وار بهتر چه इसी की वीडियो को हम देखे बेगिंदे मैं कनाल अगर ताज़ा आशना बेगे मैं कनाल है बोलो मैं चैनल है मेगा सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक करें कमेंट वेले में वास्ता खबरें के ये पार्ट हम देखे बेगिंदे दामे पार्ट सही ये हम आज ये पार्ट माता इधर लाइव कुछ اني اذا بعتبرين خب سياسات بازي كم میکنی خب برو بریم اینو میچنیم بازی نیدم مرتا انگار خب يعني اول ايش تعلم عليه نروح اذا چیزی باید ببینید شده یک چست ها بله هیچ تو کامه پوشته سرعت خب آمدیم برو بریم دیگه خب چه خبره دا عجب خب واقعا سری برو بریم آنه مدور اینه جان برو بمر کجا شد دومی این خودکارمو ای سری یا اینه خب این آمدیم در سرویس هم خب برین دیگه چه خبره بسته دیگه تمام نه اروانه بگیم دار مگر هسته های پشته داره روحت ya sí چیه şimdi da ترى الكا الله شو چیو اتجالا بچا خب بله इधर बच कर लूट now boy Rico toma così boy اما جاوه هست یک مدل लेने के पैसे दानिश निशानत का टाइम निशान को
اون چیه؟ تعیین نشان همین دور و بر رو باید دیدی برده داریم جالبیم I think this is something. همیشه چیز ظاهر بیا چیه خونه Wasn't sure we're gonna get out of there. Trust I will not let us die. کجی سعیم نشان رو باید بگیرم ولی ظاهر نه همین گمی دور برو باید اشه ولی ازش دید نیست یا نگاه ولی چرا این گو یک رای هسته خب بریم چستشه ده شیان بگیریم هری پده پشته ده برو بریم Huh? We're back here. او برگشتیم هیچ تو گروه گرگی بی یعنی الان یه چیزی متوجه بیست احتمالا میرونیم خب بریم چرنیم یه برزه ای پشته خب ما اگه بریم ادا آدرس بدیم آدرس بدهیم Ooh, good find. اوه گود فاین ولی چیه داریه Face of Magic چی داری خب جلدی کن به جاله یار برو برو برین چرا اگر پده چیه بجنیم برو برزه چی بله دقیقا اینه مگنه بله منیم پاچ بیشا برین کنی ماجیک چست چی بلای پچ کنی خب اونا فلاد میت سعی دانه چیه باید درگی جا این فکر کنم مال همین انرژی اینه که اما خانه ای مسکر کن برو برین Wow. Never been this close to the mountain before. Looks so big. یک دوشی نزدیک که کوه تانی من نوید دگم Wish Mom was here انگار to see سک it. مزنیم کاش مادر دا بیده بشی ساسی بگم Come, boy. خب More of those. چیزی دیگه خب Hey, look at that. What is it? Boy, Look, there are runes written along the side. what does it say? As we are, we two, we three. As I alone can never be. A riddle. مامای بدم Maybe there's a clue around here. یعنی من راهیا بری چه دیگه برده چه خبری در باید پاچ بی بکنم Seems like maybe those Oh, rings should be shit. turning. The rings Eh. are turning. Come back down. پاچ بگیم یه اتر رگیم فکر کنی نشان وسط که باید I think یک that part's right. بکنه شد بگیری یه هم شد بذار پده دور جم بلی
او چای نشان آدمی که با هم دیگه ور بیستن Still doesn't look like anything. So گیر close. نه نزدیک Oh, I अरे think he broke यार it. को बच्चे نه درست بیا خب اوکی وسطی فقط انگا یک جای نمانگین رو هم دی خب دوره بیدیم اوکی بیم برو Hey, that looks right. Oh, now what's wrong again? عربون کو قدم अब सबका آخری پداشتوان آخری کجا آمد ایشا او در ایوال That's it. I see runes. Boy, what do those runes say? Oh, it قانون says چی گوشه گیم family. That's not a clue. It's the answer. What I alone can never be. Right? Use your knife and trace the runes into the sand. Really? Kinslow. Something happened. چاقو سر متن روی دری در واقع خود جد تا که در پچ بی جالبیم It worked. خب بریم I'm happy we met Brock, but I'm happier we're leaving this place. بذار یعنی مدر چیه یک تر مرو یار معاشره چا بازم چی نداری که الان چی انجام بگم فعلا ترنده بیچاره مال چی اصلا خب یه هم که هیل ما لازم نه فعلا پوزن یک کجا روی را Boy, اور آم سیر چیه A boar, maybe? دپا Not sure, but I'll find it. او چی گوش again it is important for a warrior to keep his skills sharp. دیگه رانی بور خوب کا فکر کنم گوش again یا خدا چه بلایی پدا یه جو زرد رنگی و ای باری ماست یان جدگی ای تفهم به شوخ میم نفعلی بتا بایر یا آتشیه و او تاچ Damn buddy. Oh, چی گوشه tan series bonge wo अरे बंद कहाँ यार दूर जाना फोन नीच ए दूर जा ताज हाँ ऐसे ये ले गिर नहीं होगा कुछ shit. एवढं पाहिजे नाही तर कमकी खात बी का नाही बरोबर आहे टच ये जने चौक बेमेर तो अल्ले जार गिफ्ट
شاید که مردونه ایلم شن پارت کنه گندن تو یاره نه لیکن خوشتا भाई नहीं वो बेरे नजदीक जॉन बेजा अल्ले सर तो का I think you got him. गरम दान से भी Hobbio in the menu. She get the what's it? عجب honestly سوالی بی الیاک آردو گوشتی خوب الیاک آردو اسکیل ये हरकत अंती होगा तब के अंजाम ده ये मज़े बाला इंसान भी दौर पर किया करें ओना पोरका हिंगो राय हरा बोर्डा चेस्टे ये हंसते हैं पचे हमने का कुल्लम बनू कर रहा जावे तो का जहाँ मुझे बच्चे digging Guccia. Hey. Here. Oh. What does it say? The runes symbolize the three Nornir. Nornir. The Fates. Ooh. Fates. No good comes from them. Okay. Yeah. Vacation. خلينا بروست ده اها بروست ده بچه حد بل پدا हुआ चला थोड़ा तो मोई कि ये ठिकाव वरेगे बड़े सही में कुछ सही zaman नगंदगा अब बोलते चीज़ ये है तुम्हारा बले राय इधर भी चुपड़ा बोलता आई लाने तेरी देखो خب और तो जंजीर है यार खबरें बोल दे चलें च खबरें कुछ खबरें नहीं अच्छी है मेरे ज़ाहिर नहीं इंगर चलें दूर पर हाँ जी Boy. Huh. Interesting. I may want to write that down. चाले दिन चीज़ आले दिन कुछ ऐसा ही नहीं चीज़ इधर चीज़ आएगा हाँ बालेश इधर ना खबरें अव्वल पर इसी है बिजने नहीं अजीब चीज़ अलग दे दोस्ती के अब आजा और ये डिग्रा आम बजा ये ख्याल है मज़े पाइप चले बस वो भी शी एक की पैसे रखे थे दो एक की दिगे दिगे रहे खाने हमारी लिया फोन या फ्रेश पैदा का दारी Sabar. Yeah. Boy, I hear your animal ahead. I knew it was a boy. Gushiman
هادي صار انا مالي حيواني صار دي هاي سوالا ما فوق دي ولا ايش بويا وادين Shoot when you're ready. Remember, draw to your chest. Whose hide is thick. تقولي يا But I hit it, didn't I? شنو دي I did what you said and it looked like it bounced off. Could the board be magical? What do you think? It looked weirder than any board I've ever seen. Get after it then. جاب الاشياء عصيبي ندي بخشاد بخاطر شيء के موبايل या فوق جادوية तो चीज पिक करें Stay alert. More of those people? Something else. إيشية آخر نپام ये माले चीज़ किसी मन जाना का हर समय वाले कुछ पंजाब यार दाना दाखल ले बाहर Those weird dead things. सही दाना तब जैसा उसने ना आखिर चीज़ ये तेरे देमा बाहर काम है मोटा क्या दवा कहाँ सब मौसम में गए यो तो इसने ये दिमाग ये और करें चलन पा रहे हैं ये They must have में been fighting? नहीं लोगन कुछ नहीं होना तो सरें चीनी बेरें तो अंदरो بتيرة بس عشان طب في بترا طب أنا هم كأتشني برنتو اوه अच्छा आराम बगैर यामा याकी आने बल्कि खुद डैमेज गेंद गेंद ना आने मैं चौक अबर गया था या Here. It ran. लेबरिन बॉय हाँ पता डरे गए पेशिश करना करना बिल्कुल नहीं है मैं सिंके I got it. हाँ यार शुक्र Elbow up. Steady hand. लैग Accuracy over speed. शोल्ड क्यों ले जाते Yes! जाती Do not lose it. चाकू इधर दवा कर Bro, you show? Boy? Boy यार को क्या नाम दिया? Boy! Where are you? Hurry, father! Boy यार जाते तो जिन्हें चुप किधर आने हो? Atreus! He's slowing down! Da angu peda voluto ingu chare chine na da ingure. Wait for me, boy! Osh mene was so ma da ya kure. Atreus! Tani mega shi. मैं ये नाम भी चुको जात Fun. What did you do? I'm sorry! Atreus! हाँ एक के मां बसता bro चुक के गए थे हाँ यार क्या गिफ्ट भाई We didn't know he belonged to anyone. He doesn't. He's my friend. ओह The boy was following my command. इस मनी Then help fix this. संगत Hold here, है वो please. Hold, I said. He's losing blood. तार ताते पामान मामी था His kind in all the realm, and you shoot him. You needed food? Target practice. और गज़ा नियाज़ दाश्ते के जाता I'm so ऐसे sorry. नाम बरा Keep that pressure तमरीन on. दिता The blame is mine. I should have kept a closer eye. Will he die? I will not let him. You. मेरी The इसी arrow cut मने a ला tideway inside him. Find both ends and hold them tightly. आरो कमान सर दाखिल शिकन Start with the left दारी side. मोड़ Grab it and hold. दारी
بگیری و نگهی دار. Now the right side. Hold it tight. Good. Now pull them together. Line them up. Please, keep a steady grip. خب Good. Now pull them together. Line them up. ایوا جادوگری ها. You're a witch. I can't finish تا the این game همی here. گفت کشت My home جادوگریه. is just beyond the trees there. You will carry him. من لوگوشی پشت درخته. He must not die. نباید میری. Good. یا You seem تمرین stable کوه. and calm for now. Graythaw. واو. This way. Follow the witch. جادوگر دنبال کنشین. برو بریم دنبال جادوگر. خوب کشیدی That جیرنده road's چه a little مستره big ما. for you, isn't it? My mother made it for me. Said I'd grow into it. I've never seen you in these woods. She must miss you being away from home. She, آه دیگه دوزان هم ده ترگیم. we're taking her ashes to the highest peak in the realms. Ashes? It was her last wish. Boy, I'm اوی آمار مده. sorry for your loss. جای باله. We're here. You live in a tree? Not in it. Below it. Hemele! تو داخل درخت زندگی کنشی نه زیری یعنی چی زیری درخت راه رو لگه و چیه پشتی Is he friendly? boy. دوستشی I promise you, he's safe. قول دمشی جا امنه ایمنه ای اما نشانه که من جاته گشه He won't hurt anyone. یا دیم چه دیم دو لگ پشت روشم اگه بگه Quickly. برو جلدی نرگیم Place him on the stave there. کاری و نه Keep him still. آری You live alone? It's better this way. Yeah, my father doesn't like people either. Boy. Well, you don't. Hold him still before he hurts himself. Good. Easy. Rest now. I need two more things. Fresh red root grows just behind the house. Can you pull a cluster? دو تا چیز لوٹه گیم فرش تازه یا چیزی گوشت روت فکر کنم ریشه یا چیزی لوٹه گیم گوشت لوگا همیشه رو بیاره I know you're a god. Not of this realm, but there's no من mistake. زانه تو خداییه He doesn't know, does he? او آخه داستان یه لیب چیه دیگه در مورد خدایان The gods باستان of these یونان realms don't take kindly to outsiders. یه Trust مکی me. چمان I know. When they find you, and they will, they'll make things difficult. The boy will want answers. That will be my problem. Whatever you're hiding, you cannot protect him forever. But you're right. Doesn't concern me. I also need lamb's cress. Do you mind? It's a white petal flower in my garden. Just a handful. Fine. Lamb's cress. چیزی رندی راه نه collect گلی رندی راه ده بس برو گلا در بگیریم گل میکشیم بریم بشیم لوگو پشته اگر ده کار نکنه یه وام حساب کن اینه میشه
دیگه تمام. return ده برو پیش تریس ما اوردالو کن. خب کجایی یه نمیگه کنه ایده زنجیره توسته کنیم شما آیت برده چیزه داری گفته بله کشتی نکنه Would this help? نه بیشه کشتی I dropped it? When you were علی chasing the دور animal, داتا دور داتا What's wrong with me? چونه منه If I lost it, then... you did lose it. I'll take better care of it from now on. جان قربون قد بالا کیفیت. خب کجا رو گیریم دیگه. خب اینگو چرم باره چیزی دیگه اتمانا ها یا نه دارم برو آه. خب چرم باره چه خبریم. کیا های در گفته Exactly what I need. دقیقا چیزی که من نیاز داشته. So he's gonna live? زنده مانی او Then we are leaving. Wait, ما رو بگیم not without thanks. من بدون تشکر هم چی بگیم. You want solitude? This mark will hide you from those who might make your journey difficult. از چی بله بگم Luina. Luina. Himalay. There's a shortcut below the house that leads safely out of these woods. Follow this path down, then head towards daylight. بره دا نورا دنبال کنه. Will we see you again? در رنده گنده. As much or as little as you like. Now get out of here. هر چی که تو دوست داشتی. چی دفکن گوشتی. حالا. خب. This underground passage should put you back on your path to the mountain. Just use the boat. Wait, and take this. You can use it to orient yourself and navigate the world. It will always steer you towards your goals. راه شوندار یعنی نشانی که جتی که قابلیت آنی در واقع شنه که راه شوندار زندگی او دی آج کن چیزی تو مرته گا بمه te che fare show up تو को पता है आदि مرته अब या चुशी नहीं समझ जाल है भले हम बोल रहा हूँ इसको तो नहीं बोला अल्ले Nightmares. Mom used to tell me about them. ये चीज़ Didn't think they were actually real. Nightmares. Yeah. They give people nightmares. Or they... I don't remember which. I wish I could ask her. کجا بروانی؟ فانا یه بله چیزی لوته کنیم که ما فعلا می‌اینده این چیه اگه ما چکا آرمور چکا اما چی بیت آرمور
There is a key here with map. What's even in the road and the end of the rest? نشان برده راگلوتی ایشی ده ده توار بیشی راگنی دوتو برو آی که را برو بود راگنی بی فیلن آرسی نشو بره Now we'll get to the mountain quick. I just can't believe I'm here. Doing all of this. There was a time I thought I'd never leave our woods. Kira rogu aaya ingo na ro. Ingo chi. You're not to blame for your sickness. Oh, I know. I guess I'm just saying. Nee, ra nee. This is great. Hier na kapiden. Beren dema gura. Beren ingo na ro. Na. Ra nee beren dema. Kya muh dak chuma farita. Odi hier kapi bale. Ana pata tarri ide ana shoka. That's a bad one. There's the mountain. Look how close we are. We flow into seawater. How do you know? Do you not smell it? If that smells the sea, the sea stinks. Tu darya peda hai. Look at that. It's Thor. Thor, god of thunder. That's right. I never thought you listened when Mother spoke of the gods. Did she speak of one who could feel no pain? That sounds like Baldur. An Aesir god, son of Odin and Frigg. And Odin is king. That's right. Why do you ask? I see runes there in this chest. Can't quite make it out. It reads, sacrifice your arms to the center of the water. Awaken again the cradle of the world. خب إذا نوشته بشي بشكل كي وتي Throw our weapons into the sacrifice water? يعني إذا كام أورباني This كم won't be a وتي problem for سلايا جاب Are you gonna do it? इसी तरह उसे एंगर तो कार अंजाम दे सही होता The axe did not return. खुदा ये चाहिए खुदा हमारे पूरे oh please तूफान भी What is this? इंची क्या खुदा ये चाहिए It's the world serpent. अच्छा खबर इसी दफा कर रात को Stay calm, boy. I am. This is great. खबर है It speaks. Yeah. Mom said he's friendly. What does it say? I don't know. खबर है क्या just died That was amazing. Wait, there's the shipwreck way over there. See that? And there's a statue of Thor. Except I can see a lot more of him now. The water dropped, and the serpent rose. या आप तो that must be why the beach wasn't there before. बातें See? चीजें जाहिर भी से चाप उड़ान And there's the mountain. Look it. That building leads from the foot of the mountain to that golden temple. It was all just under the surface.
except for the statue. Good thing, huh? There's even a dock. There, next to the عجب. flag. We're going to جالبه. the dock first, right? We'll be the first people to walk on it in who knows how long. You know of that serpent? He's one of the giants. He's so big, he's wrapped around the whole world and bites his own tail. An exaggeration. خب یه پارت هم همینده تمام کنین دیگه، باز طولانی نکنه، ادامه پارت بعد داریم. بازم اگر شما تازه میں کانال آشنا به که میں کانال سبسکرایب کنین، ویدیو لایک کنین، کامنت بله میں واسه. خب تا ویدیو بعد فعلا.